جورج ساموئل کلیسون ثروتمندترین شخص بابل. پول این پیشروی و موفقیت جمعیت را نشان می‌دهد. پول امکان می‌دهد که از خرسندی‌های در زندگی موجود بوده چشد استفاده برد. پول آنهایی را دوست می‌دارد که قانون‌های عادی جمع کردن پول را ثروت را می‌فهمند. امروز هم پول به همان قانون اطاعت می‌کند که در بابل کهن 6000 سال پیش هم جهان را ثروتمندان اداره می‌کردند. سرسخن: پیشروی هر ملت و جمعیت از بابراری‌های مالیوی هر یک شهروند آن وابسته است. در این کتاب عیناً از موفقیت و پیشروی‌های شخص نشان داده شده است. موفقیت به دست در آوردن ثروت مقصد به مهنت مهارت شخصی هر کس نشان داده شده است. راه‌های از کمبغلی برآمدن و چطور زیاد کردن ثروت نقل کرده می شود. مؤلف کتاب خرسند می شود که اگر خوانندگان کتاب مذکور از این کتاب بهره گیرند و در زندگی کامیاب گردند. در کتاب قصه های جالبی ثروتمندشوی نشان داده شده است. بابل کشوری خیلی بای و بدولت بوده، برای آنکه ساکنانش خیلی آدمان ثروتمند بودند و راه های ثروتمندشوی را خوب از خود کرده بودند. در پیش شما راه و نیت های آینده تان ایستاده و هر کس میخواهد که برای اجرا شوی نیت هایش از این کتاب بعضی راه های ثروتمند جمع کنی را آموزد. برای این بعضی قانون ها را باید رعایت کردن لازم است. نمودهای اساسی برای جمع کردن ثروت اینهایند. یکم، پول همیشه در دست آنهایی می‌ایستد که چقدر دوست زیاد کردن آن را می‌دانند. دوم، به جمع کردن مبلغ سر کنند. سوم، همه خراجات خود را از نو دیده برآیند و به ترتیب درآورند. چهارم، راه زیاد کردن ثروت را تأمین کنند. پنجم، مبلغ‌هایشان را احتیاط کنند. شخصی که آرزوی بازشوی میکرد. بنزیر در نزد استخوانه چرخ عربه‌سازی خودش ایستاده فکر میکرد. همسرش هر زمان از در خانه برآمده و بنزیر با نگاه‌هایش میفهماند که خوراکشان کم مانده است و چرخ را تیزتر تیار کند و به فرمایشگری به دولت سپارد و بر عوضش خوراک خرد. ولی بنزیر گویا شخص شده مانده بود. نگاه‌های وی به دوری‌های دور نگرانده شده بود. آفتاب باشد وادی‌های افریت را خیلی گرم کرده بود و عرق از سر روی بنزیر شاریدن گرفت. در نزدیکی خانه او دیوارهای بلند زیبای قصر شاه در یک طرفش، در طرف دیگر دیوارهای کلیسا نمودار بود. در بین این دیوارهای قصر و کلیسا خانچه های نظرناگیری بنزیر و او برینه کمبغلان جای گرفته بود. یک باره بنزیر را صدای شناسی موسیقی دوستش به خود آورد و به عقب نگاه کرده. دوستش موسیقی نواز کابی را دید. کابی به بنزیر گرم و جوشان واخوردی کرد و گفت: دوستی عزیز، التماس از همیان غفصت به من 2 شنکل پول داده است. من قول میدیم که پگاه آن را به تو برمیگردانم. جوره جان، گفت بنزیر، اگر حاضر من 2 شنکل میداشتم آن را به هیچ کس، حتی به تو که دوستی از همه عزیزم هم هستی، داده نمیتونستم، زیرا این همه دارایی من می بود. نخواد که تو این پول نداشته باشی. من باشم از روی آنکه تو بیکار نشستی گمان میکردم که همیانت پوری پول است. گفت کابی: برای چی بیکار نشستی؟ میدانی، گفت بنزیر، من خواب دیدم که شخصی ثروتمند شدم. در خواب پولم بسیار بوده است. من هم
زندگی خوب داشته و فقیران خیر میکردم. هم به همسرم جواهرات میخریدم و هم برای خودم همه چیزی ضروری را میگرفتم. در همیان من به غیر از شنکل ها باز تنگه های نقره و طلا هم موجود بودند. کوبی گفت همین قدر خوبی نقد دیده ای، باز برای چی تو غمگینی؟ برای آنکه از خواب بیدار شده همیانم را بینم خالی، انا برای همین من غمگینم. گفت بنزیر بیا یک فکر کنیم که هر دو از کودکی دوستان نزدیک بودیم، یک جای کلان شدیم. برای چی ما هر دو در شهری از همه بوی و از همه به دولت روی عالم بابل زندگانی میکنیم و این خیلی کمبغل هستیم که حتی برای به تو شنکل دادن نتوانستنم غمگینم. سبب چی که ما بوی نیستیم؟ این چه خیلی که فرزندان ما هم همین خیلی از هر تا شام مهنت میکنن، لیکن فقط به خوراک و لباس میرسد و خلاص. من فکر میکنم که من میخوام که زمین داشته باشم، مال داشته باشم، همیان پوری پول داشته باشم. من هم گفت کوبی میخوام که لیره از همه خوبتر را خرم تا که همه را با موسیقی های خود قائل کنونم. ما مبلغ نداریم، چی کردن لازم؟ نخود ما نیست چون همان ثروتمندان کار و زندگی کردن نتوانیم. با فکرم یگان سیر دارند است که من از دوستم ارکاد میپرسم و از همه آدمی بایترین و دولتترین بابل میباشد. حتی شاه هم چند بار از او قرض گرفته بوده است. بیا از وی میپرسیم چخیل وی درآمد دائمی دارد که وی کار نکند هم یا خواب رود هم پولش زیاد شدن میگیرد. ارکاد باید سیر و اسرار بایشوی را به من تو فهماند. آخر ارکاد سیر و اسرار بایشوی را به پسرش نامزیر آموزاند. وی حالا یکی از ثروتمندان بابل شده است. کوبی دوستی عزیزم، تو به من فکر عالی جنابی دادی. آخر ارکاد به من از خودی دوست می باشد. بیا به پیش ارکاد می رویم، مصلحت می کنیم چخیل راه های پول یابی را یابیم. میدانی بنزیر برای چی ما بای نشده ایم؟ سبب آن که ما یگان بار راه های پول یابی را پول کارکنی را نکافته ایم. در حقیقت متخصصان ساحه خود شده ایم. حاضر از همه هم کار خود را بهتر اجرا کرده می توانیم، لیکن حاضر شراره در ما پیدا شد، روشنی نمودار شد. اکنون بیا همه دوستان دوره های جوانی ما را که کمبغلند دعوت میکنیم. بگذار آنها هم همراه روند و گوش کنند، سخنان ارکاد را گوش فهمند. تو همیشه به دوستان مهربان بودی، از همین سبب دوستانت زیادند. بیا خودی همین روز همراه دوستان به نزد ارکاد میرویم. ثروتمندترین شخصی بابل. در بابل کهن ثروتمندترین شخصی این شهر زندگانی میکرد. درباره روزگار او داستانها روایت میکردند. وی سخاوتمندترین شخص میباشد. درباره یاری او به کمبغلان نیز بسیار سخنهای نیک میگفتند. وایگری او سال به سال زیاد میشد. روز به پیش او دوستان و یاران دوره های نورسیش آمدند و گفتند ارکاد تو شخصی باورترین هستی. حاضر تو همه ثروتمند از همه هم ثروتمندترین شخصی بابل هستی. ما باشیم زندگی رو به زور نوک به نوک میکنیم. تو از همه بهترین سر و لباس را میپوشی. خوراک های از همه بهترین و بالعرضه را میخوری. ما باشیم و لباس های کهنه و خود لایموت زندگی میکنیم. در دوره های مکتب خانی تو هم همچون ما شرایطی اخیله داشتی. در یک مکتب خواندیم. همان یک معلم به هممون درس میداد. همراه بازی میکردیم. آخر در درسخانه و یا در بازی ها تو از ما یگان قدر پیش قدم نبودی کو. چی سبب شد که از بین ما تو به خود این قدر بایگرا
ба мо фаҳмон чӣ хел шуд ки аз байни мо ба ту худо ин хел боигариро муносиб дидааст, ки ҳоло ту аз ҳамаи шириниҳои ҳаёт баҳравар ҳастӣ. Мумкин ту ба мо фаҳмонӣ. Аркад ҳамаи онҳоро гӯш карда гуфт: агар шумоён ки то ҳозир ягон пешравӣ дар зиндагӣ надошта бошед, пас шумоён ё қонунҳои зиндагии осудаҳолонаро намедонед, ё ки аз пайи он нашудаед. тақдир ҳамин хел аст. ба ягон кас хушбахтии доимӣ намедиҳад. ҳама бояд фикр карда роҳҳои дурусти пулёбиро ёбанд. набошад дар роҳҳои зиндагӣ роҳи худро ёфта наметавонанд. ҳамин хел мешавад ки боигарӣ худаш ба баъзеҳо насиб мегардад ва онҳо рӯз ба рӯз бойтару боз ҳам сарватмандтар шудан мегиранд. лекин ин хелаҳо хеле каманд. кани шумо ҳам мумкин медонед ки ба киҳо боигарӣ мерос мондааст ва аз ҳоли онҳо бохабаред. онҳо сар ҷунбонда розӣ шуданд ва аз Аркад хоҳиш намуданд ки дар бораи худи ӯ чӣ хел шахси сарватманд шуданаш нақл карда ба онҳо фаҳмонад. Аркад ба дӯстонаш гуфт: ман дар ҷавонӣ бисёр фикр кардам ки олам аҷоиб сохта шудааст. бисёр чизҳо ҳастанд ки ба инсон хушбахтиву боигарӣ меоранд. боз ман фаҳмидам ки боигарӣ ин қувваи калон аст. аз сарватмандшавӣ ту бисёр бурд мекунӣ. ту аз шириниҳои олам бемалол истифода мебарӣ. чизҳои беҳтаринро мехӯрию либосҳои беҳтаринро мепӯшӣ. мебелҳои беҳтаринро соҳиб мешавӣ. ба сайёҳатҳои дигар шаҳру мамлакатҳои дигар меравӣ. ҳатто масҷиду мадрасаву калисоҳо месозӣ. умуман роҳи васеъу имкониятҳои фаровон ба ту кушода мешавад. вақте ки ман ҳамин фоидаҳои беҳтарини сарватмандиро фаҳмидам, ба худ қарор додам ки барои ба даст овардани як қисми ҳамин афзалиятҳо ҳаракат мекунам, кӯшиш мекунам. акнун ман дар як тараф истода бо ҳавас зиндагии пур аз карру фарри сарватмандонро тамошо намекунам. ба ман ин хел зиндагии қашшохона дигар маъқул нест. не, ман қарор додам, қарориш қатъӣ қабул кардам ки аъзои баробарҳуқуқи ҳамин сарватмандон мегардам. ман ки фарзанди як тоҷири камбағал будам ва дар оилаи серфарзанд калон шуда будам. ҳеҷ умеди мерос гирифтанам набуд. ягон дониши дурусту қобилияти баланд ҳам надоштам. аз ҳамин сабаб барои ба мақсадҳои ояндаи некам, ояндаи дурахшон расиданам омӯхтан ва вақт лозим буд. муаллими оқилу доноямон мегуфт ки чизҳои навро фаҳмида ба хотир гирифтан лозим, ё ки ақлро машқ дода ҳаракат кардан лозим. чизи навро ба худ кашф намоӣ. ана ин аст роҳи нав. ана барои ҳамин ҳам ман қарор додам ки сирру асрори чӣ хел ҷамъ намудани сарватро фаҳмида гирам ва ҳаракат намуда онро омӯхтам. ман ба магистрати шаҳр котиб шуда ба кор даромадам. ҳафтаҳою моҳҳо кор мекардам, лекин моҳона кам буд. ба зур нӯк ба нӯк мерасиду халос. вале пуртоқатӣ мекардам, сабр мекардам. боре ба кораи хонаи мо Алгамиш, сарватмандтарини ҳамон давра и шаҳрамон омад ва нусхаи қонуни нӯҳумро фармоиш дод. магистр ба ман гуфт ки ин ҳуҷҷат баъди 2 рӯз зарур аст. агар супоришро иҷро кунӣ, 2 тангаи мисин мегирӣ. ман бо тамоми қувва кор кардам, вале қонун хеле дароз буд ва вақте ки Алгомиш омада фаҳмид ки фармоишаш ҳоло тайёр не, қаҳру ғазабаш омад. агар ман ғуломаш мебудам, маро латукӯб мекард. вале ман натарсида гуфтам: Алгомиш, шумо бисёр шахси сарватманд ҳастед. шумо ба ман гӯед ки чӣ хел сарватманд шудан мумкин аст. ман ин шаб хоб накарда то субҳ кор мекунаму то тулӯи офтоб нусхаро тайёр карда ба шумо месупурам. Алгомиш табассум карду гуфт: маълум мешавад ки ту боз найрангбозӣ ҳам карда метавонистӣ.
майлаш бигузор ин муомилот байни ману ту шавад. ва рафт. ман бошам, ман гарчанд миёнам дард кунад ҳам, сарам ҳам ба дард даромада бошад ҳам, чашмонамро ба зур ҳарфҳоро фарқ кунад ҳам, тамоми шаб хоб накардам, кор кардам ва нусхаро тайёр кардам. вақте ки супидам алгамиш омад, супориш пурра иҷро шуда буд. акнун гуфтам ман ва ба ваъдаатон вафо карда ба ман сирру асрорратонро гӯед. писарам, ту ба ваъдаи худ вафо кардӣ, гуфт алгамиш. ва ман ҳам албатта ба ваъдаам вафо мекунам ва ба ту он чӣ ки донистан мехоҳӣ мегӯям. барои он ки ман пир шуда истодам. вақте ки ҷавонон ба назди пиронсолон барои маслиҳат меоянд, аз хираду таҷрибаи солҳо андӯхтаи онҳо бохабар мешаванд. ин хуб аст. ҳақиқатан баъзе ҷавонон фикр мекунанд ки донишу таҷриба омӯхтанду акнун кӯҳансолон фикрҳои онҳо кӯҳна мебошад, барои оянда ба онҳо ба кор намеояд. вале ту дар хотир дор ки офтоб ҳамин хел нур мепошад ки имрӯз пошти сӯ аст. ҳамин хел ҳам нур мепошид барои падару бобоҳоят ҳам ва ҳамин хел нур мепошад барои ояндагони мо, яъне фарзандону наберагони мову ту. фикру хаёлони ҷавонон ин ситораҳои парронбарӣ мебошад ки як пайдо мешаваду тез аз назар ғоиб мешавад. аммо ақлу хиради пиронсолон, калонсолон ин ситораҳои ҷовидон мебошанд ки ҷои худро дигар намекунанд, зеро баҳрнавардон аз рӯи ҳамин ситораҳо самти ҳаракати худашонро дар баҳру уқёнусҳо муайян мекунанд. ҳама суханҳои маро нағз дар хотир дор, то ки мағзи суханҳои маро пурра фаҳмида тавонӣ. вагарна аз шаб хоб накарда кор кардани ту фоидае ба ту намерасад. алгомиш ба ман ба ивази шаб хона рафтанам ва супоришро иҷро карданам хамтар шуду бо овози хеле паст вале бурро ба нақд сар кард. ман роҳи сарватмандшавиро барои худ кушоданӣ шудам. қарор додам ки як қисми маблағи коркардаамро барои худ бояд нигоҳ дорам. ҳаминро ту ҳам дар хотир бояд дорӣ. ва хомӯш шуд. ҳамааш ҳамин? пурсидам ман. ҳа ҳамин. барои ман кифоя буд ва ман аз чунон ба шахси сарватманд табдил ёбам. фаҳмидӣ? магар ҳамаи маблағи коркардаам аз они худам нест? ҳамин тавр не? пурсидам ман. магар ту барои либос пул намедиҳӣ? магар барои пойафзол намедиҳӣ? барои хурду хӯрок пул намедиҳӣ? боз чӣ қадар пулро ба касоне медиҳӣ? чанд қадар аз моҳонаи гузаштаат пул мондааст? аз моҳи пештарааш чӣ қадар мондааст? ҳеҷ чиз не. ахмақ. ту барои ҳама пул додаӣ ба ғайр аз худат. нодон. ту барои дигарон меҳнат мекунӣ, барои дигарон пул дода истодӣ, вале барои худ ҳеҷ чиз ҷамъ накардаӣ. вале агар ту аз 10 ҳиссаи моҳонаатро, даромадатро барои худат нигоҳ медоштӣ, дар 10 сол чӣ қадар мешуд? медонӣ? ман ҷавоб додам ки ин баробари даромади солонаам мешуд. ту ҳаққи аз як тараф ҳар як пули ҷамъ кардаат, агар тавонӣ ҷамъ кардан, барои ту ба кор кардан сар мекунад ва ту фоидаи зиёд гирифтан мегирӣ. агар ту ба давлату сарватманд шавӣ, ҳамаи маблағҳои ҷамъ кардаат бояд ҳамеша кор кунанд. ана он вақт боигарии ту зиёд шудан мегирад ва ту сарватманд мешавӣ. ту мумкин фикр мекунӣ ки ман туро фиреб дода истодам ва барои меҳнати шабонаи худ нодуруст гумон мебарӣ. магар ҳамин тавр аст подоши меҳнатам. вале агар ту ақли солим дошта бошӣ ва ҳақиқати баён намудаи маро дуруст фаҳмида тавонӣ, пас ман ба ту 1000 маротиба зиёдтар барои меҳнати шабонаат ҳақгузорӣ намуда истодам. ин гуфтаҳои маро баъдтар мефаҳмӣ. як қисми маблағи моҳонаатро аввал барои худат ҷудо кун. хоҳ маблағи кам бошад ва хоҳ зиёд, аз 10 як ҳиссаеро онро ҷудо карда, боқӣ мондаашро ба дигар сарфу хароҷотҳоят истифода бар. боигарӣ сарват ин дарахтест ки аз тухми майда сабзида ниҳол шуда баъд дарахти калон мешавад ва ҳосил медиҳад. якумин тангаи ҷамънамудаи ту ин ҳамон тухм аст ки мекорӣ ва оянда дарахти калону
бузург мешавад. ҳар чӣ қадар тезтар тухмро шинонӣ, онро нигоҳубин намоӣ, обу озуқа диҳӣ, дарахт ҳам тезтар калон шуда, фоидааш зиёд шуда, роҳаташро мебинӣ. инро гуфта Алгомиш фармоишашро гирифту рафт. ман хеле дуру дароз фикру хаёл кардам. суханҳои ӯро гаштаву баргашта таҳлил намудам. қарор кардам ки аз рӯи гуфти ӯ амал намоям. ҳамин тавр ҳар моҳ аз ҳисоби моҳонаам аз 10 як ҳиссаи онро ҷамъ намуданро оғоз кардам. аҷоибаш, ман аз ин кор камбағал нашудам. зиндагиам бад нашуд. баъзан дилам мехост ки баъзе чизҳои маъқуламро харида гирам ва худро боздошта тавонистам. расо пас аз 12 моҳ Алгомиш ба назди ман омад ва пурсид: писарам, канӣ? ба ман гӯй, ту ҳамин як сол ба худат маблағ ҷамъ карда тавонистӣ? яъне аз 10 як ҳиссаи онро ҷамъ кардӣ? ман бо сари баланд гуфтам: оре устод, ба худам маблағ дода истодам. ин бисёр хуб аст, гуфт вай. ту бо ин пулҳои ҷамъ кардаат чӣ кор кардӣ? ман гуфтам: устод, ман пулҳои ҷамъ кардаамро ба Азмур додам. вай устои санг мебошад ва ба сафари баҳрӣ ба кишварҳои Тир рафта истодааст ва аз он ҷо ҷавоҳироти зебо меорад ва мо онҳоро дар ин ҷо бо пулҳои нағз бо нархи баланд фурӯхта фоидаи шударо баробар тақсим мекунем. Алгомиш дар қаҳр шуда гуфт: ҳар як аблаҳ ҳам бояд хонад. ин ҳақ аст. бо ҷаҳл ҳамин хел гуфт Алгомиш: ту чӣ хел пулҳоятро бовар карда ба дасти устои сангтарош додӣ? ту беақлӣ кардӣ, маблағатро аз даст додӣ. бача, хайр, акнун пушаймон шудан фоидае надорад. аз нав тухм шинон, аз нав ҷамъ кун, аз нав тухми шинондаатро парвариш намо, ниҳол кун, сабзон, ки калон шуда ба ту меваҳои ширин диҳад. агар ба ту оиди ҷавоҳирот лозим бошад, пеши заргар рав, маслиҳат кун. агар мол хариданӣ бошӣ, назди тоҷир рав. агар рама хариданӣ шавӣ, назди чӯпон рав. маслиҳат кун. маслиҳат бепул аст охир, лекин дурусташро қабул кун. шахс ки оиди истифодаи маблағҳояш ба шахсони оиди ба маблағ таҷриба надошта маслиҳат мекунад, хато мекунад. ин суханҳоро гуфта Алгомиш баромада рафт. дар ҳақиқат гуфтаҳои устодам рост баромаданд. ба ҷои ҷавоҳирот Азмур шишапораҳои майдашудаи як пуларо овард, ки ҳеҷ аз он мо ягон пул фоида нагирифтем. вале ман ноумед нашудам. аз рӯи гуфти устодам Алгомиш боз аз нав ба пул маблағ ҷамъкунӣ оғоз кардам. аз 10 як ҳиссаи даромадамро ба ҷамъ кардан сар кардам. аз байн боз 12 моҳ гузашту боз Алгомиш омад. канӣ, чӣ хел писарам? пешравӣ ҳаст ё не? пурсид вай. устод, ман ҳаққу ҳалол як сол маблағи худамро ҷамъ намудам ва маблағи ҷамъшударо ба агир устои шитсоз, тунукасоз додам, ки вай ба он биринҷӣ мехарад ва ба ман дар 4 моҳ як маротиба фоидаашро медиҳад. гуфтам ман: ана, ин кори нағз. ба фоида чӣ кор карда истодӣ? пурсид устоди ман. ман барои худ зиёфати як калон ташкил хоҳам карданӣ ҳастам, бо асалу шароб, хӯрокаҳои беҳтарину болаззат, ва ният дорам ки ба қарибӣ ба фоидааш як хар бигирам, то ки савор шуда гардаму пиёдагардӣ накунам. аз ин суханҳои ман устодам қоҳ-қоҳ хандида гуфт: ин чӣ хел мешавад? агар ту ҳамаи бачаҳои дарахтатро хӯрӣ, фоидаашро худат хӯрдан гирӣ, чӣ хел ту сарватманд мешавӣ? чӣ хел сарвати ту зиёд мешавад? ту аввал бояд миқдори тиллоҳоятро зиёд кунӣ, баъд зиёфатхӯрӣ кунӣ, баъд аз паи дигар фикру андешаҳо шавӣ, гуфт устодам ва аз пеши ман баромада рафт. баъди ин суханони устодам ман 2 сол сахт кор кардам. ба назди ман дигар устод наомад, лекин баъди 2 сол ӯ рӯзе назди ман омада даромад. ӯ хеле пир шуда буд ва гуфт: Аркад, чӣ хел корҳоят чӣ тавр? чӣ хел ту ба зинаҳои баланди боигарӣ баромада истодӣ, ки орзуяшро мекардӣ? оё ба мақсадат қариб расидӣ? пурсид аз ман. ҳоло не устод, гуфтам ман. ман маблағҳои ҷамъ овардамро ва ба ман фоида оварда истодам. Аркад гуфт: ту ҳоло ҳам бо маслиҳати устоҳои сангтарошро истифода мебарӣ?
اویدی سنخام آها مسیحت خوب میدین. ارکاد گفت دوستان تو میبینم که تو بسیار سابقه خوبی گرفتی سودی. من از کارهای کرده تو خیلی راضی و قناعتمندم. تو از مبلغ‌های گرفتت فایده و از فایده ها هم فایده گرفتن را آموخته گرفتی. ثانی‌تر مصلحت‌های متخصصان ساحه‌های ضروری را گرفتی و حاضر خوشبختانه بایگری تو به تو خدمت میکند. من از این خیلی خرسندم. تو چه خیلی پول کار کردی، جمع کردی، نگاه داشتی و استفاده کردن را خوب یاد گرفتی. آفرین. میدانی من پیر شدم، فرزندانم فقط پول را صرف کردن را میدانند و خلاص. چندین بار به آنها مصلحت دادم، قبول نمیکنند. زیاد کردن پول را آموختن نمیخواهند. اکنون قوت من برای پول اداره کردن مال و ملکم ثروتم نمیرسد. من به تو یک پیشنهاد عالی دارم. اگر راضی شوی بیا به نیشپور رفته و مال و ملک من در آنجا صاحب شو و اداره کن و من تو را به خود همکار شریک میگیرم و تو به تو حصه تو را البته میدیم. من با دل و جان راضی شدم و به نیشپور رفته در کارخانه آنجا کار کردم. از بس که در زندگی تجربه پیدا کرده بودم کارها خیلی خوب پیش میرفت و درآمد استادم خیلی بلند شدن گرفت، بالا رفتن گرفت و موافق وعدهش یک حصه این فایده به حساب من میگذشت. وقتی که الگومیش این دنیا را ترک کرد موافق وصیت‌نامه دادهش به من یک قسم بایگری او گذاشت. اکنون فهمیدید؟ انا همین خیل. گفت ارکاد کار تو خیلی آمد کرده است. گفتن همسنفان به تو خدا داده است. گفت باز یکی دیگری چون که الگومیش به تو یک قسم درآمدش را فایدهش را ملکش را داده. به فکرم گفت ارکاد به من آمد کردنش یا خدا دادنش همان وقت سر شد که من فکری در فکرم در وجودم بای شدن را به خود قرار دادم، به خود نیت کردم. مگر شمایان دوام آن 4 سال که من از 10 یک حصه درآمدم را جمع میکردم نمیگوید این نشانه قوی ارادگی من نبود مگر که برای به مقصد رسیدن حرکت کردم. ارکاد تو خیلی اراده به قوت داشتی. آخر بعد از دست رفتن مبلغ 1 ساله جمع کردت تو باز از سر نو کار کردم. از نو مبلغ جمع نمودی. گفت یک نفر دوست است. من در نزد خود وظیفه گذاشتم، قرار نمودم و باید آن را اجرا نمودم. من برای خودم وظیفه های دشوار یا که اجرا نشونده را نگذاشته بودم. این گپ را شنیده که از دوستانمان گفت اگر در حقیقت تو راست گپ را گفته باشی پس هر شخص هم همین خیل عمل کرده از یک حصه درآمدش را جمع نموده ثروتمند شده میتواند. بایگری فقط با قوه شخص بنیاد می شود. اگر ثروتمند به خود قصر نو سازد به استاها، به رنگ و بارچی ها، به همه کارگران که در ساختمان کار میکنند یک حصه مبلغ را میدهد. وقتی که قصر ساخته شد به خود قیمتی معین میگیرد. زمین زیر قصر گرد و اطراف آن هم نرخ بلند میگیرد و بایگری زیاد شدن میگیرد. مثلا فینیکی ها در بیابان ها شاهراه ها ساختند، شهرها ساختند. از حساب طلای از خرید و فروش به دست آوردهشان همه این کارها رو تشکیل کردند. خیر تو به ما چی نصیحت میدی؟ گفتن دوستانمان تا که ما هم ثروتمند شویم و زندگی آسودانه بریم. آخر روزها گذشته رفته ایستادند و ما عموما عاقبت انداز نداریم. ارکاد گفت من به شمایان مصلحت میدم که از روی گفت استاد من الگومیش کار کنید. یعنی یک قسم ماهانه درآمد خود را باید برای خودمان گیریم. این سخنها را سحر هم از خواب خسته گویید، شب هم پیش از خواب گویید. همه وقت تکرار کنید. نیمه روز هم گفتن گیرید. همه وقت تکرار به تکرار گفتن گیرید. باید شما از 10 یک حصه را به جمع نمودن سر کنید. وقتی که پول جمع میکنید این به شما قوه الهام نو میبخشد، شما را روح بلند میکند. انا بعد مبلغ جمع کرده شما باید به شما کار کند، فایده بیارد. آینده از حساب زیاد شدن درآمد فایده شما زیاد شدن میگیرد. به گرد و اطرافتان نگاه کنید، میبینید پیران سالان را به قریبی شما هم به قطار آنها میدروید. برای دوران پیری تیاری بینید. همچنان برای آینده خود و اهل عائله خودتان ذخیره نمایید. آدم دوراندیش
ҳамеша инҳоро бояд ба ҳисоб гирад. захира намояд. ба оқилон маслиҳат кунед, ба хиратмандон гӯш кунед, то баъзе хатоҳои онҳоро такрор накунед. бигузор даромади шумо ҳам камтар бошад, вале бехатар бошаду оҳиста оҳиста зиёд шавад. аз ширинаҳои ҳаёт истифода баред, нағз зиндагонӣ кунед. ба дӯстонаш гуфт Аркад. дӯстонаш ба ӯ ташаккур баён карда рафтанд. баъзеашон хомӯшона рафтанд, зеро аз суханҳои дӯсташон Аркадро баъзеашон дуруст сарфаҳм нарафтанд. вале чашмони баъзе дӯстону рафиқон барқ заданд. онҳо аз ин суханҳо рӯҳу илҳом гирифта чизҳои ба худ заруриро фаҳмида гирифта буданд. ва ана ҳаминҳо ки моҳияти суханҳои дӯсташонро чуқур фаҳмида буданд, оянда боз чандин борҳо боз ба дӯсташон вохӯрда аз Аркад маслиҳат мепурсиданд. Аркад бошад бо хурсандиҳо дӯстонро қабул намуда ҳамеша маслиҳатҳои зарурӣ медод. ҳамчун шахси таҷрибаҳои бою ба зиндагӣ лозима ба онҳо раҳу равишҳои заруриро нишон медод. ба дӯстонаш барои ба куҷоҳо маблағгузорӣ намудан роҳҳои навро нишон медод, маслиҳатҳо медод. нуқтаи гардиш барои онҳо ҳамон рӯзе буд ки онҳо ҳақиқати суханҳои Аркадро ки Алгамиш гуфта буд пурра фаҳмида гирифтанд. яъне як ҳиссаи маблағи моҳонаро ба худашон ки тааллуқ дошт ба ҷамъ кардан сарф намуданд. 7 қоидаи сарватмандшавӣ. шӯҳрати Бобул сол ба сол кам намешавад. асрҳо гузаштанд, вале дар бораи вай ҳама ҳамчун шаҳри бузургу аз ҳама бойтарини рӯи олам сухан мегӯянд. боигарии Бобул ин натиҷаи рафтори оқилонаи сокинонаш мебошад. онҳо аввалин шуда сирру асрори гулгулшукофӣ ва сарватмандшавиро кушоданд. вақте ки шоҳи бузург Саргон душманонро саркӯб намуда ба Бобул баргашт, вай ба як мушкилоти аҷоиб рӯбарӯ шуд. вазир ба вай хабар дод ки подшоҳи бузургворам, шумо барои аҳолии мамлакат кору зиндагии хубро таъмин намуда будед, яъне сохтмони қасрҳову масҷидҳову мадрасаҳову калисоҳо, кандани каналҳою ҷӯйборҳо ва дигар корҳо. ҳамаи ин корҳо пурра ба охир расиданд. акнун дигар ба коргарон кори зарурӣ нест, савдо нест. одамон пул надоранд ки чиз харанд. шоҳ пурсид, он пулу тиллоҳое ки мо барои ин дигаргуниҳо ҷудо намуда будем чӣ шуд? вазир ҷавоб дод, ин тиллоҳоро ба кисии якчанд бойҳо, якчанд сарватмандон даромаданд. шоҳ пурсид, ин чӣ хел мешудааст ки як қисми каме одамон маблағи калонро аз они худ карда гиранд? вазир гуфт, шоҳам, онҳо роҳҳои ба даст овардани фоидаро, маблағро медонанд, ёд гирифтанд ва ҳақ надорем ки бо роҳҳои ҳақ пули ҷамъовардии онҳоро баргардонда гирем ва ба дигарон диҳем. ин хел бошад, гуфт шоҳ. бигузор ҳама омӯзанду ҳама сарватманд шаванд, хушбахт шаванду осудаҳолона зиндагӣ кунанд. ин суханонатон ҳақ аст, шоҳам, вале кӣ ба онҳо меомӯзонад? пурсид вазир. дар шаҳр шахсони сарватманд киёанд? аз ҳама сарватмандтарин, баландтарин кист? пурсид шоҳ. касе ки дар Бобул аз ҳама сарватмандтар мебошад, гуфт вазир, ин Аркад мебошад, ки аз ҳама шахси сарватмандтарини Бобул аст. пагоҳ ӯро ба назди ман даъват намоед, гуфт шоҳ. рӯзи дигар дар вақти гуфташуда Аркад бо қомати росту қадамҳои устувор ба назди шоҳ ҳозир шуд. гарчанде ки 70 сола бошад ҳам ба қувват буд. шоҳ гуфт, ин рост аст ки ту аз ҳама шахси сарватмандтарини Бобул ҳаст? Аркад ҷавоб дод, шоҳам, ҳама ҳамин тавр мегӯянд. ту бигӯ ки, гуфт шоҳ, чӣ хел ба ин натиҷа расидӣ? чӣ хел сарватмандтарин шахс шудӣ? шоҳам, ман имкониятҳои доштаамро оқилона истифода бурдам, гуфт Аркад, ва ҳама ҳам ҳар як шахс ҳам ҳамин хел карда метавонад. ту пеш худ ҳеҷ маблағе ё сарвате надоштӣ? боз пурсид шоҳ. фақат хоҳишу орзуи калони сарватмандшавиро доштам, гуфт Аркад. шоҳ ба Аркад гуфт, ҳозир шароити аҳолии шаҳрамон бад шуда истода. фақат каме шахсон асрори боишавиро медонанду халос, ва онҳо ҳам сарватманд шуда рафта истоданд.
аммо қисми асосии аҳолӣ Бобул рӯз ба рӯз камбағалтар шуда рафт истодааст. хоҳиши ягонаи ман ҳамин ки мехоҳам ки ҳамаи сокинони шаҳри мо сарватманд гарданд, зиндагионии осудаҳолона дошта бошанд ва Бобул шаҳри сарватмандтарин дар рӯи олам гардад. барои ҳамин ман мехоҳам ки ту мардумро омӯзонӣ. Аркад, ту ба ман бигӯ, оё ягон асрори нозуки сарватмандшавӣ ҳаст ки мо ба дигарон ҳам омӯзонем? Аркад гуфт: шоҳаншоҳам, албатта кореро ки касе ягон кас иҷро кардааст, албатта дигаронро омӯзондан мумкин, то ки онҳо ҳам аз уҳдаи ин кор бароянд. Шоҳ хурсанд шуда гуфт: суханҳои ту дили маро хеле гарм кард. оё ту метавонӣ сокинони Бобулро ба омӯзондан сар кунӣ? Аркад сар хам карда гуфт: каминии камтарин хизматгори даргоҳи шумоам, шоҳи бузург. ман розӣ, агар ин кор шаъну эътибори шоҳамро боз зиёдтар кунаду обрӯи шаҳрро баланд мебардонда бошад. шоҳ ба вазираш фармон диҳед ки ба мо як ҷой синф ва 100 нафар хоҳиши омӯхтан доштагонро таъмин кунанд. ман ба онҳо дарсҳои сарватмандшавиро меомӯзонам. баъди 2 ҳафта бо супориши шоҳ 100 нафар сокинон ба яке аз хонаҳои калон, яке аз калисоҳо ҷамъ оварда шуданд. вақте ки Аркад ба ин хона даромад, яке аз нишастагон ба ҳамнишинаш гуфт: мана нигоҳ кун, шахси сарватмандтарини Бобул ҳамин одам, охир одами оддӣ бар ин менамояд. Аркад ба ҷамъшудагон муроҷиат карда гуфт: ман бо супориши муқаддаси шоҳ ба хизмати шумоён омадаам. як вақтҳо ман ҷавони камбағал будам ки орзуи сарватмандшавиро мекардам ва омӯхтаму таҷриба ҳосил намудаму соҳиби давлату сарват шудам ва имрӯз ба шумоён ҳам роҳи расидан ба ин мақсадро омӯзонданиам. боигарии ман аз нол сар шуда буд, лекин ҳамаи сокинон ягон бартарии надоштаи манро медонистанд. ҳамёни ман ҳам холӣ буд, вале дили ман мехост ки ҳамёни ман пури пулҳои тангову тиллою нуқраша гардад. барои ҳамин ҳам давои пур кардани ҳамёнро ба кофтан сар кардам ва 7 қоидаи сарватмандшавиро омӯхта баромадам ва ман онҳоро ба шумоён мефаҳмонам. давоми ҳафта ман ҳар рӯз яке аз қоидаҳоро мефаҳмонам. хуб гӯш кунед. нафаҳмида атонро боз пурсед, саволу ҷавоб кунед. мағзи гапро бояд нағз аз худ кунед. ман ба мисолҳои оддӣ роҳҳои маблағ-ҷамъкуниро, сарватмандшавиро меомӯзонам. қоидаи якум. Аркад ба марде ки дар қатори дуюм менишаст муроҷиат кард: дӯсти азиз, ту чӣ кораӣ? яъне чӣ кор мекунӣ? ман котибам, гуфт мард. ана дар ҳамин вазифа ту ҳозир кор мекунӣ? ман ҳам аввалин қадамҳои худамро гузошта будам. барои ҳамин ту ҳам метавонӣ аз таҷрибаи ман истифода барӣ. Аркад боз аз дигар шахс пурсид: ту чӣ кор карда истодӣ? яъне барои рӯзгузароният чӣ тавр кор мекунӣ? ман гӯштфурӯшӣ мекунам, ҷавоб дод он шахс. қассобӣ мекунам. ман аз деҳаҳо молҳоро харида меояму кушта ба аҳолӣ мефурӯшам. пӯсти молҳоро бошад ба пойафзолдӯзон мефурӯшам. дидӣ, ту ҳам метавонӣ сарватманд шавӣ, шароит дорӣ, имконият дорӣ. ҳамин хел Аркад аз ҳамаи нишастагон ҷои кору амалашонро пурсида гирифт ва гуфт: дидед, ҳар яки шумоён, ҳар кадоми шумоён имкон доред ки сарватманд шаведу осудаҳолона зиндагӣ кунед. ҳар кас мувофиқи донишу маҳораташ бояд амал кунад. ҳама розӣ шуданд. пас Аркад гуфт: ҳамаи шумоён метавонед аз ҳисоби амалҳои иҷро карда истодаи худ бояд ба сохтани сармояи худ аз ҳисоби ҳамин сарчашмаҳо оғоз кунед. баъд Аркад ба тухмфурӯш муроҷиат кард ки агар ҳар пагоҳӣ ту ба сабатат 10 то тухм мониву бегоҳӣ 9 тои онро гирӣ, як ҳафта ҳамин хел ҷамъ кунӣ, он гоҳ чӣ мешавад? тухми сабади ман ҳар рӯз зиёд шудан мегирад, ҷавоб дод тухмфурӯш. Аркад ба нишастагон муроҷиат кард ки акнун шумоён ҳамин корро ба ҳамёнҳои худатон кунед. ҳар субҳидам 10 танга гузореду аз он 9 тангаӣ сарф кунед. ана ҳамин аст қоидаи якуми сарватмандшавӣ. шумоён ҳамаи сарфу хароҷотҳои худро ба 9 танга кардан гиред ва оҳиста оҳиста ҳамёни шумо пур шудан ва вазнин шудан мегирад. ман худам ҳам аз ҳамин сар карда будам. оҳиста оҳиста ҳамёни ман вазнин шудан гирифт. агар аз рӯи ҳамин амал кунед, ман боварии комил дорам
که همیان شما نیست پول شده میگیرد. من به شمایان یک عجایبات رو گفتنیم که بعدی از 10 تنگه به 9 تنگه کردنم، یعنی 1 تنگه رو از 10 حصه 1 حصه آن رو برای پرداخت گذاشته، باقی مانده 9 تنگه کم، 1 تنگه کم شدن است. خراجات های من هم معتدل رفته ایستاده است. یگان خیل من تنگ حال نشدم. فایدهش همین که خراجات همون پیشینه ولی صرف با 9 تنگه. میفهمید؟ اکنون من به شمایان گفتنیم که هر روز خواهش شما عاید گرفتن لباس های خوب، جواهرات یا که خوراک های لذت و پرقیمت چقدر مناسبت میکنید. این چیزها تیز گذراندن. خوب فکر کنید و تیز از خاطر برآمده میروند. ولی جمع کردن طلا، خریدن زمین، چاروا، سودا، کارخانه ها، مبلغ گذاری، همه تنگه هایی که از همیان میگیرید برای خوراک پوشاک صرف میشود و همان تنگه هایی که جمع میکنید برای خرید طلا، زمین و دیگرها کاربست کرده میشوند. شاگردان عزیز، قاعده یکم ثروتمند شوی را نقض در خاطر دارید. از 10 تنگه درآمدی کردهتان و همیانتان بوده باید به 9 تنگه صرف و خراجات کنید. 1 تنگه را برای خود ذخیره کنید. این را بین خود محاکمه کنید. اگر کسی راضی نباشد پگاه به من گویید. قاعده دوم، همه خراجات های خود را نظارت کنید. شاگردان من، ممکن بعضی از شمایان گفتنی است که چخل از 10 تنگه 9 تنگه صرف کنیم، آخر همین 10 تنگه هم خودش به خراجاتمون نمیرسد. من به شمایان فهمانده استادم. میخواهم فهمید که مالهایی که برای روزگذرانی شما ضرورند و برای احتیاجات هر روزه ما خرید و فروششون شرطی است، حتمی است و مالهایی هستند که موافق خواهششون گرفتن یا نگرفتن ما به ما اونقدر ضرور نیست. همین را دیده برید. همه شمایان هم با اهل عائلتون خواهش‌هایتان را از مبلغی کار کردهتان زیاد است. برای همین هم چقدر زیاد کار کرده ماهانه گیرید هم شما همون قدر خواهش‌هایتان را پوره اجرا کرده نمیتوانید. همه انسان ها هم همین خیلند. خواهش‌های زیاد دارند نسبت به درآمدهایشان. شمایان فکر میکنید که من به همین قدر بایگری، همین قدر ثروتمندی همه خواهش خود را اجرا میکنم. نه، خطا میکنید. من دیگر وقتها به عقب گردانده نمیتوانم. و تماشای دیگر جایها رفتنی نمیشم. باید فهمیدن لازم که خواهش و آرزوهای انسان و مانند علفهای بیگانه در کشتار خیلی زیاد شده، تیز میرسند، نیست شده میروند. خواهش‌های خیلی زیادند ولی اجرای آنها و پررگی امکان ندارد. خیلی با طور جدی همه صرف و خراجات‌های خود را دیده برید. فکر کنید، اندیشه کنید، خلاصه برید. اگر درست‌تر فکر کنید ممکن بعضی خراجات‌ها را کم کنید یا که عموماً از بهر همون خراجات‌ها برید ممکن به یگان چیز تاثیر نکند. باید شعار شما هر 1 تنگه درست خرج شدنش لازم است باشد. روی خط خراجات های اساسی را ترتیب دهید که از همه ضروری اند. دیگر خراجات ها را خط زنید ولی از 10 1 حصه را البته اول جدا کنید. همیشه بودجت خود را نظارت کنید. همین وقت یک نفر شاگرد سوال داد: من آدمی آزادم و نمیخواهم که پایبند بودجت شوم. من دلم هر چی خواهد همان را خواهم کرد. نمیخواهم که همچو حمل و خرج و نقد را به خود بار زیادتی گیرم. حرکت به وی جواب داد: دوستم، کی باید بودجت تو را ترتیب دهد؟ من خودم. گفت آن شاگرد: این خیلی باشد. تصور کن که خرید پربار بودجه خود را معین میکند. مگر خر طلا و زمین و جواهرات میگیرد؟ نه، و یم خاشاک و آب میگیرد. مقصد بودجت چیست؟ یارمندی برای پر کردن همیان تو میباشد. بودجت همچون نور است در تاریکی و تو برای نظارت کردن خراجات‌هایت مدد میرساند. همین طور قاعده دوم این یعنی بودجت خود را به نقشه گیرید. درآمد و خراجات خود را درست ترتیب دهید. همین خیلی ترتیب دهید که پولتان برای خراجات‌های اساسی رسد. من باید همین خراجات‌های باید به 10 تنگه پیش میکردم را با 9 تنگه کرده توانم. 9 حصه درآمد را تشکیل میدهد. و همه فهم به مضمون این سخنهای من همه نقص رفتن فهمیدن. این خیلی باشد قاعده سوم: بایگری ثروت را افزون نما. اکنون شمایان عادت کردیتون که در همیان شما هر روز هر ماه پول زیاد شده است. از 10 1 حصه‌اش را شمایان
захира кардастоед. хароҷотҳоро ҳам ба зери назорат гирифта ба тартиб овардед. акнун вазифаи мо ҳамон мебошад ки маблағи ҷамъшударо кор фармуда тавонистан дар зарур аст, яъне даромад гирифтан дар кор аз маблағи ҷамъномуда. ҳамон тилло ки дар ҳамён меистад албатта дилро қувват мебахшад, вале вай бори беҳаракат аст, моли беҳаракат, моли мурда аст. тангаҳое ки шумо аз моҳонаатон ҷамъ кардед, ин қадамҳои аввали шумо буданд, сӯи боигарӣ, сӯи сарватмандшавӣ. аммо фоидае ки шумо аз ҳисоби он маблағҳо ба даст меоред, кор фармуда фоида мегиред, ин ғиштҳои тиллогини боигирии шумо, ғиштҳои аввалин, ғиштҳои нахустини захираи тиллоии шумо мешаванд. ана ҳамин хел Аркад ба шогирдон рӯзи сеюм гуфт: акнун чӣ хел кунем ки ин тиллоҳо фоида оранд, ба мо кор кунанд? бори якум маблағгузории ман бебарор анҷом ёфт. дар ин бора ман бадтар ба шумоён гуфта мегузарам, гуфт Аркад. вале аввали фоидаро ман аз маблағгузории усто Алгор ба даст даровардам. усто соли як маротиба тунукаҳои биринҷу мисиҳоро аз дигар ҷойҳои дур ки ин металлҳо арзонанд харидорӣ мекард. барои ҳамин ба ӯ маблағ зарур буд. худаш пули калон, маблағи калон надошт. барои ин кор аз шахсони маблағ сарватманд пул қарз мегирифт. агар инсони поку ҳалол буд, вай пули гирифтаашро дар вақташ бо фоидааш, бо фоизҳояш бармегардонид. ҳар вақте ки ман ба Агор қарз медодам, пули ман бо фоидааш бармегашт. аз ин ҳисоб сарвати ман ба фоидааш зиёд шудан гирифт. аз ин кор худи Агор ҳам фоидаи зиёд медид, ки ин хеле барои ҳарду ҳам қулаю барои ҳарду ҳам маъқул буд. шогирдони азиз, сарватмандӣ ин пули зиёд доштан не, балки ин аст ки ин пулҳоро чӣ қадар истифода бурда, кор фармуда фоида меорад. ин фоидаҳои сарвати шуморо зиёд гардондан мегирад. бояд ҳар як шахс ҳамин роҳро интихоб кунад. шумо хоҳ кор кунед, хоҳ ба саёҳат равед, хоҳ дам гиред, маблағҳоятон бояд барои шумо шабу рӯз кор кунад, фоида оранд. пулҳое ки ба Агор дода будам, ин аввалин маблағгузории ман бо ақлу заковати худ боз якчанд роҳҳои дигари маблағгузориро ёфтам. акнун ҷӯйчаҳои тиллоии ман ба ман фоидаҳои калон ҷорӣ мешуданд. Аркад гуфт: ҳозир манро сарватмандтарин шахси Бобул мегӯям. ин дуруст аст. тилло ҳамеша тез зиёд мешавад, агар кор карда истад. мефаҳмед, агар кор карда истад. Аркад гуфт: як мисоли оддӣ меорам. фермере бо баробари таваллуди писари нахустинаш ба назди як бой, ба назди як сарватманд 10 тангаи нуқраро бурда доду хоҳиш кард ки ҳамин маблағҳоро гирифта истифода барад то ба балоғат расидани писараш. бой маблағро ба кор андохт ва ваъда кард ки ӯ як ҳиссаи фоидаро ба ӯ медиҳад. баъди чанд сол вақте ки писараш ба балоғат расид, 21 сола шуд, фермер ба назди ин сарватманд омада маблағи худро талаб кард. сарватманд гуфт ки маблағаш дар тангаи вай ҳисоб карда доду умуман 31 танга шудааст. фермер хеле 31 тангаи тилло шудааст. фермер аз ин суханҳо хеле хурсанд шуда ва азбас ки ҳоло пул зарур набуд, хоҳиш кард ки ҳамин маблағҳои ҷамъшударо аз нав ба кор дарорад. бигузор ин маблағҳо кор кунанд, бигузор ин маблағҳо ба ӯ фоида диҳад. вақте ки писар 50 сола шуду падараш вафот кард, сарватманд маблағҳои ҷамъшударо ба писари фермер дод. ҳамин хел 10 тангае ки фермер ба умеди писараш ба сарватманд барои истифода бурдан дода буд, дар зарфи 50 сол 17 маротиба зиёд шудааст. ана қоидаи сеюм ҳамин аст. ҳар як танга бояд кор кунаду фоидаи доимӣ биёрад. шабу рӯз бояд кор кунад. қоидаи чорум: сарвати худро аз нобудшавӣ ҳифз намо. тиллое ки шумо доред бояд нағз ҳифз карда шавад. хиради оқилона он аст ки ҳар шахс аз аввали сарват ҷамъкунӣ ҳам кам бошад ҳам онро нигаҳбонию ҳифз намуданро ёд гирад, омӯзад, то ки вақте худо ба ӯ маблағҳои калонро медиҳад, ҳифзи онро ба хубӣ донад, роҳҳои ҳифз намуданро аз худ карда бошад. Аркад бо ҳамин суханҳо дарси чорумро сар кард. ҳамаи сарватмандон кӯшиш мекунанд ки маблағи худро ба ягон соҳа, ба ягон ҷойи муносиб маблағгузорӣ карда банд кунанду фоида гиранд.
ҳамин вақт бояд ба бехатарии маблағҳои сарфшавандаро аввал таҳлил карда дидан зарур аст. пурра ҳаматарафа таҳлил кардан шарт аст ки бехатарии маблағҳо бояд таъмин бошад. ба шумоён маслиҳат ҳамин ки пеш аз ба ягон шахс ё ягон ҷой маблағгузорӣ намудан аввал пурра дида боред ки оё имконияти маблағи шуморо пурра бо фоидааш баргашта омаданаш вуҷуд дорад. масалан ман гуфт Аркад ба азмун маблағи ки давоми 1 сол аз 10% бо обу арақ меҳнати кардаамро ҷамъ намуда будам дода аз ӯ хоҳиш кардам ки зару зевар биёрад то ки фоидаро тақсим кунем. вале аз Мурки ва Аркад ҳамаи хароҷоту ҳамаи маблағгузории нобарорашро ба шогирдонаш гуфта гузашт. имрӯз ман ки таҷрибаи калони ҳаётӣ пайдо кардам, рафтори нодурусти худро, қадамҳои нахустини носанҷидаи худро ки гузошта будам, оқибат корро андеша накардам, худро маломат мекунам. вале ин дарси калон аст дар зиндагӣ. вақте шумо ба ҳамин роҳ маблағгузорӣ карданӣ шавед, ба пеши таҷрибадорон равед, маслиҳат пурсед. маслиҳат бепул аст, лек фоидаи маслиҳати оқилон, хиратмандон, сарватмандон фоидааш ҳазорҳо бор зиёд аст. хеле фоидаи калон дорад маслиҳатҳо. ана ҳамин хел қоидаи чорум мебошад. сарвати худро эҳтиёт намоед. маблағҳои худро ба соҳаҳои ҷойҳои бехатару дилпури гарантиядор равона кунед. ба таҷрибадорон маслиҳат кунед. аз маслиҳатҳои шахсони бобарор истифода баред. маслиҳатҳои онҳо ба шумо роҳи дурустро нишон медиҳанд ва маблағи шуморо эмин нигоҳ медоранд. қоидаи панҷум, манзили худро ба корхонаи фоидаовар табдил диҳед. Аркад ба шогирдонаш муроҷиат карда гуфт: шумоён медонед, аксар сокинони Бобул дар хонаҳои иҷора зиндагӣ мекунанд. ба соҳибони биноҳо иҷорапулӣ медиҳанд ҳар моҳа, ҳар сола. дар ин хонаҳои иҷоравӣ на имконияти бунёди боғ ҳасту, на парвариши мол. ҳатто бачаҳо дар даруни ҳавлиҳо намегарданд. дар кӯчаҳои пур аз чангу лой бозӣ мекунанд. ба фикри ман, гуфт Аркад, ҳар як оила бояд ҳаракат кунад, маблағгузорӣ кунад ва соҳиби ҳавлию хонаи дари худ бояд бошад. дар рӯи ҳавлӣ гулҳову растаниҳо мекоред, хушбоиҳо мешунед. албатта ҳар инсон ҳам маъқул аст ки дар ҳавлии худ дарахти худро дошта бошаду аз шохи он дарахтон анҷиру анор канад, дигар меваҳо маззаашро чашад ва фарзандон набераҳоаш аз он дарахтон даҳон ширин кунанд ва бо хушу хурсандӣ дар рӯи ҳавлӣ бозӣ кунанд. ҳатто аз ангарҳои ҳавлиаш шарбатҳо тайёр кунад ва онро ба ҳам бинанд. ана барои ҳамин ҳам ман мехоҳам ки ҳар як мард, ҳар як инсони соҳиб ақл бояд ҳавлию хонаи дари худро дошта бошад, на аз пайи иҷорашинӣ шавад. аҳли оилаашро паноҳгоҳи дилпуре дошта бошад. ҳар касе ки нақшаи доштани ҳавлии худро дорад ва маблағгузорӣ мекунад, ба умед ва оянда дорад, бояд ҳаракат кунад. ба мақсадаш албатта мерасад. барои ин шароиту имкониятро фароҳам овардан зарур аст. шоҳамон мулки Бобулро бисёр ҳам калону васеъ кардааст ва албатта агар ҳамаи мо хонаҳои ё ҳавлиҳои зебо созем, ҳусни шаҳрамон боз ҳам зиёдтару зеботар мегардад. шумоён метавонед аз сарватмандону одамони баҳурмати бобарори Бобул гардед. маблағҳоро барои сохтмони манзилатон ҷамъ кунед. агар каме нарасад, ба қарзҳои имтиёзнок гиред. онро оҳиста оҳиста соф кунед. охир ҳозир ҳам барои хонаҳои иҷора пул месупоред ку. лекин агар хона созеду маблағи гирифтаатонро кам кам соф кунед, он гоҳ баъди чанд вақт пурра маблағи гирифтаатон баргардонда мешавад ва ҳавлиятон пурра аз они шумо мешавад ва шумо худро хушбахттарин инсон меҳисобед. барои шумо ва аҳли оилаатон акнун ин маблағҳои ба иҷора додаатон оянда ҳамчун фоида, ҳамчун дилпурскунанда сарват хоҳад гашт. шумо ҳамин тавр қоидаи панҷумро, яъне соҳибмулк шудани соҳибмулкгардии ҳақиқиро ки соҳиби ҳавлии хонаи дари худ мегардед фаҳмидед. қоидаи шашум, даромадро барои оянда таъмин намоед.
ҳаёти ҳар як шахс аз давраи кӯдакиаш сар мешаваду то дами пиронсолӣ давом мекунад. Ин роҳи ҳаёт аст ва ягон шахс онро дигар карда наметавонад. Фақат Аллоҳ таоло медонад ки тақдири шахс чӣ гуна аст, кай аз дунё рафтанаш ва зиндагии пурраашро. барои ҳамин ҳам ман ба шумоён гуфта истодам ки ҳар шахс бояд ба давраи пиронсолии худ замина тайёр намояд. яъне даромади устуворро лозим аст ки дар пиронсолӣ оилаашро ва таъмин намояд ва ҳатто баъд аз дунё рафтанаш ҳам зиндагии осудаҳолонии аҳли оилаашро бояд таъмин намояд. аркад ба ҳамин суханҳо дарси навбатиро сар кард. шумоён ин дарсро хуб аз худ намоед. он гоҳ шумо маблағгузории худро бояд ҳамин хел ташкил кунед ки корҳои зиёди барои ба фоида расидан ташкил карда тавонед. шахсе ки қонунҳои сарватҷамъкуниро медонад, ҳамеша барои худу аҳли оилаи худаш даромади устувор ва ҳаёти осудаҳолонро таъмин карда метавонад. якчанд роҳҳои сарватмандшавӣ ҳастанд. яке он мол ба ягон ҷои хилват рӯз кардан ё ягон хилватгоҳ сохта ба ҷои пинҳон кардан ин маблағ. лекин ягон кас кафолат дода наметавонад ки ин ҷои шумо пинҳонкардаи маблағ пинҳонкардаи шумо рӯзе аз тарафи дигарҳо фош карда нашавад. ҳама вақт ин ҷойро дигарон кофта ёфта метавонанд. ана барои ҳамин ман ба шумоён ин тарзи захиракунии маблағро маслиҳат намедиҳам, тавсия ҳам додан намехоҳам. роҳи дигари сарватҷамъкунӣ яъне нигаҳдории сарват ин харидани хонаҳо ё замин мебошад. агар оқилона харида шавад, ин роҳи беҳтарин аст. бартариҳои зиёд дорад ва оянда фоидаи калон ба даст оварданаш мумкин аст. ба ҳар ҳол ин роҳи хуб аст. боз як роҳи дигари пулро захира намудан. хуб аст ки шумо ба сарватманде ки пулро истифода мебарад ба дигарон ба қарз медиҳад, ба ӯ ба ивази фоидаи муайян ба ӯ супоред. як шиноси ман мӯъзадуз ансон маблағашро ба фоиз ба шахсе додааст. ба ҳар ҳафта дутангаӣ зиёд мешавад. ба қарибӣ дӯсти ман хурсанд шуда буд ки маблағи камтари ба фоиз додааш 1040 тангаи нуқраро ташкил додааст. ман ба вай маслиҳат додам ки ҳамин корашро боз 12 соли дигар давом диҳад. он гоҳ ба фоидааш 4000 тангаи нуқра мешавад. ба давраи пириашу зиндагии серию пури оилааш аҳли оилааш дилпурона сарф мекунад. ин мисолҳо нишон медиҳад ки ҳатто маблағи кам ҳам фоидаи зиёд оварданаш мумкин аст. лек фикр мекунам ки оянда бояд ҳар шахс суғурта кунад ва маблағи муайянеро ба ин фонд супорад. хиратмандон ягон рӯз ҳамин суғуртаро ташкил хоҳанд кард. ҳамин корро ба роҳ мемонанд. албатта ман ба ин боварӣ дорам. ман яке аз умедҳои неки ман ҳамин суғурта мебошад. вале ин кор аз дасти як ман ё аз дасти як шахси сарватманд намеояд. барои ин ташкилоти аниқеро сохтан лозим. он гоҳ ҳар шахс дар охири умраш ва ҳатто давраи пас аз маргаш аҳли оилаи ӯ бо маблағи зиндагии дилпурона таъмин аст. вале ин кори оянда аст. ҳоло дар бораи ин бадтар фикр кардан дакор. шогирдони азиз, гуфт Аркад, шумоён ҳамаатон метавонед ҳамин роҳҳое ки ҳозир маълум аст, ҳамаи мо медонем, аз он истифода истодаем. шумоён ҳам истифода баред. барои давраи пирии худ сарватҷамъкуниро оғоз кунед. сари вақт барои зиндагии давраи пиронсолӣ худатон ва зиндагии серию пури аҳли оилаатон маблағгузорӣ кардан шарт ва зарур аст.